Aikari amwe a Juja ni mahemberie tafarira ya waki wa nyumba ngirigiri cia thirikari tafarira imwe ya ituge cia thirikari ya Kenya Kwanza nini wa gicigo kia ubunge kia Juja. Nyumba ici gwoko mugunda-ini wa eka 10 itori-ini ria Nyacafa kuria gukoretwo no gwati wa kana gwati-ini wa migunda kuiyo ni turia nime. Aikari marahitukirie itua riu makiaria mucemanio uria uraharirio ni wabici ya mubunge George Koimburi. Koimburi gite tafarira gukorwo ina uguni munene kuri aikari amune guthondeka mieke ya mawira kuri makirima a yuthi aria matari na mawira gicigo-ini kiu kia ubunge. Maana katika hiyo komiti mheshimiwa amemweka hapo. Kwa hiyo igioka gwakwo ri turenda tukuririo kiharo giki nigetha haro yehere turagio no gonde kanyumba kamwe tutungiaka ni twagereti gwaka nathari haria igikinya handu MCA agiturugameria tutige guthie na mbere agitwira ni ekurikia no ndatwakire nigetha ahota gututeithia uhoro wigie kuona mugunda uyu na gwakirwo affordable housing na guthondekerwo cukuru nicio turabatara secondary. Koguo ni tungihoya muno thirikari ino ya William Samuel Ruto itugererie muno nigetha tuhote gutwara ciana citu kurehe ciana citu haha. Ru project ino ri ni ndona ni gututeithia muno tondu ni kurehe mawira hewa na youth maya mekumanyitirira yuthi ya guku ni gukorwo inyandike wira na njira mwenene muno nigo tungihoya thirikari ndigathi kuruta andu na nja. Hizi nyumba ambazo zitajengwa hapa zitaishi watu zaidi ya 2,000. Kwa hivyo ni project ambayo ni kubwa sana. Jambo lingine la pili ni kwamba hili shamba hatutaweka tu affordable housing, tutajenga pia shule.